Hay tiempo ini aywan hun ochep hal wanejetik temero tulan yayalik des obdiose vaya bin yalik das tohol temalash ayohinik yaskuik ta tsi ta chitam snich ampukuh yayutik ta yantik shambin yalbeik temacha yashk ayohinik das tohol diose yun la mas tohiluk te binyak spas bele. Es que ja fácil te kilbedik te kapal te 87 yane, pero ja wokol o ja tulante ya kil te sitik te hootik te bin smakos botik te sitike. Hayun aya guay bin yalskop Dios tamanti Romanos 14 4 yalte a mach ayakakuya va a shit como se mach ayakakuya va a te kawalbes mul te yaba te yane hachikan stukel te yahwal te me lek yayil o te me ma lekuk yayil te yabate lek yashkot como ayuel te kahwaltik te ayak te lek yashkot yune macha kuya ba a te ka lebes mul o kawalbes mul te yaba te yane chites kobiose temelek o malek vinyakspas bele haya gils tu kelte yahwale yuna hun kerem da siba bon tabanti Facebook hoon mero yahmulan bitial dios me winikine tulan ya yalchi como yo tanuk eukte yaschoha wanda tone snop ohistes tone yaschoha wanish taton euk como hich tal el tic hermanos amigos Yahmulan tik te ya lavan tik te ya kanta tik te yane pero hawo kol te ho tik ya kil tik te bin chopol ay tak tohol tike te bin malek ya pas bel tike ay shawai bin le yalchante Jesús tamanti San Mateo 13 28 yun la kalaguaya la te winiketike och la tal te contrae las ungileltes te Sunup hate sisanyas bil hate matriguk hate sisanyas chita español kop ha vite hun pahasok te trigo pero matriguk pahal ni sok yilel hanas te site sisanya ma balekta lajinel porque venenos tuke hayun biun koltal inish chite yabate la yalte ahwale ha contra te hich las pase chite yahwal kinale yabalkak an yahbulko tik chik te yabate yabakante ahlo escotike haini mashtun mayatluk Dios haini baybini yalte halwane kalbate ma kalbesbil tas cuenta yal ta español ética ma kalbesbil macha pero wilta internet yakta pukels opta bayuk temer yash utawan yaskuita tsi yaskuita ta chitam yaskuita yansham binayala stich ampukuh ya yute halwaneje o te cantante yun las malek yayil pero yabashu kunti ya helbetik yotan me winikine habal te halwanekte yashu yas helbe yotan te answinike mahauk hermanos y amigos aunque kagut aunque vaya mi kawalbe ma vaya shkelon aún melelte machas helbe yotan te answinike hate Espíritu Santo hanis Dios yas helbe yotan te answinike te manchu hauk te diose mashukun tikya helbe tik yotan me answinike tike hayun lealte yabate yahwal kinale yabak bulgo tik lok el shi halbo tik yun te yahwalike mauk shi aywan pajal yaka bulik te trigo sok te akeshi pajal aka kuluk sok ha tota yorail ya yich bojel ta yorail te ya yich bojel hich ya kalbe te boj trigo etike ha nahil shatsobik te ake tom tiglana hik ta chukel yun ya yich chikel yante trigo tsobaik ochel tas naul kun stukel ya me escuchite Jesús.
Mayora ahorita inite bultik landlo ini ma chune Dios loca estik bail ha ini ma vaya skayuin skayuta Dios loca estik ini ha ini ma khale que khalwane loco bail ma waschio dik ha tola ta yora il kajo hani lag ya yal mandarte ka waltike machate ake y machate trigo machate cizaña o machate trigo koluk lag pajal sí pero ma bajat ahí ta cuenta snael macha hayas nas tukelte ka waltike hayun yahnate ka mulan eukte macha tulanyas utawan ta halwane hiltas kopka waltik yahnate ka mulane como anop eukta tone hawotan ka chohista tone como hich taleltik teka waltik akayawata pihil akayawat pihil awotan ta snael sok ila wiltes kopka waltike ila wilte a Biblia hich mekana bin a te smelelil te skop te kahwaltike.